Neneng, oh Neneng, kau itu dilalang he. Wih, agak memang beti he, nak taya kasih nah he. Wih dek Neneng, penting kasih dia daripada tayinnya he. Karena story nak tegas kasih runtuh, kada luar satu aja dicari tay. Hai ajak sana mutai dulu, tuh nama kau cerita ko. He beti janang, mesuk si polong di sini tay ko betaro he. Bahagia dikasih na bahagia he. Mana itu? Kau Neneng. Wasanya kayak apa pi cerita ya apa pi hatain nu mau di pelas cerita nenek nak tona kayak melok ki mulai mahari banyak dan tuan itu sapa nak ku kagak hai baja pi beti pelai mui baja nak mau itu nama hari kalau mana tuan itu mengkah ni oleh tai tahun ni temu polai tai no palo janda to damping jangan tulung gorang-gorang ko tayo ke dong timun nu itu dong tu na cerita. Hai lo dasyan iko motok pamulang goraya naku gorah he. Uli nona dolo. Ay tayo na ganggu.